Napraviti limunadu. Lako, evo, iscedili smo 2 limuna u ovu cediljku. Ćemo uzeti jednu pomaranđu. Također ćemo nju iscediti. I drugu stranu također. To je to. Sad dobijamo čist nektar limuna i pomaranđe. Ovo se može popiti ovako, a također može se razrediti sa vodom. Sipat ćemo bokal. Razredit ćemo sa vodom. Samo sekundu da se pomoli. Evo ovako, znači dobili smo sok, znači dobili smo vitaminsku bombu bukvalno. Prehladi se, može se piti bez šećera, ali ja volim dosta slatko, tako ću da pošećerim. I to je to. Promešamo. Sam sekundu po kašiku. Da se šećer istopi. Mada najbolje sam jako malo količinom šećera ili bez šećera. Uživajte u svojoj limonaranđi. Super je ukusa. Doviđenja.